Postoje satovi koje moraš objašnjavati, pokažeš ih nekom i onda krećeš, znaš ovo ti je taj i taj brand, ima taj mehanizam, povijest, dizajn i referencu. A postoje satovi koje samo staviš na ruku i svi znaju. Jedan od takvih satova je Rolex Submariner. Ovo je sat koji prepoznaju ljudi koji vole satove i ljudi koji ne vole satove. Ljudi koji misle da je svaki sat Casio i ljudi koji misle da je svaki skupi sat Rolex. Submariner je jednostavno taj sat i danas na kanalu imamo upravo njega. Ovo je sat koji je meni osobno puno više od komada čelika, keramike i mehanike. Ovo je podsjetnik na određeni uspjeh, a osobno na neki osobni put. I iskreno na jednu dječačku želju. Jer budimo realni, puno nas je prije nego što smo uopće zavoljeli satove, znali određene marke i modele, znalo za jedan sat i jedan model. I zato mi je ovaj video poseban. Ne zato što je ovo najređi sat na svijetu, ne zato što je najkompliciraniji ili zato što je najljepši sat koji postoji. Ovo je sat koji nosi težinu imena, povijesti i prepoznatljivosti koju rijetko koji sat ima. Danas gledamo Rolex Submariner 116610 LN iz 2016. godine. Jedan od najtraženijih modela ovog sata. Ovaj video neću raditi kao klasičnu dosadnu recenziju gdje samo nabrajam brojke, nećemo se gubiti u milimetrima, referencama i tehničkim detaljima. Naravno reći ćemo što je bitno, ali ovaj video je više o dojmu. Kakav je osjećaj imat Submariner? Je li stvarno toliko dobar i opravdava li hype? Te ono najvažnije, osjetili se na ruci da je ovo Rolex? Prije nego što dođemo na sata, moram se kratko osvrnuti na kutiju. I ovdje ću odmah biti iskren, sama Rolex kutija meni nije nešto posebno wow. Sve izgleda fino i pristojno, ali da me netko pita je li to iskustvo otvaranja koje me oborilo s nogu, iskreno i nije. Meni je recimo Tudor kutija znatno bolja, ima mi nekako ozbiljniji, bogatiji i zanimljiviji dojam, možda čak i više special osjećaj kad je otvoriš. Kod Rolexa je to dosta jednostavno, kutija, papir i sat, sve kako treba, ali ništa što te posebno šokira. No onda dolazi najvažniji dio, otvoriš kutiju i unutra je Submariner i u tom trenutku kutija postaje potpuno nebitna, jer gledaš sat koji si vidio 1000 puta na slikama, u filmovima, na rukama ljudi, po internetu ili oglasima, a sad je upravo ispred tebe. I nekako, iako znaš točno kako izgleda, opet ima taj poseban efekt. Nije šokantan, nije dramatičan, nije wow na način da je neobičan, ali ima tu neku tihu sigurnost. Ova referenca 116610 LN je posebno zanimljiva jer je jedan od modernijih Submarinera koji još uvijek imaju klasičnih 40 mm i taj maxi case look. To je onaj prijelaz između starog i novog. Ima moderni Rolex osjećaj, ali još uvijek zadržava dimenziju koju mnogi smatraju idealnom za Submariner. Ovaj model ima keramički bezel, a zadržao je starih 40 mm. I baš zato je ova generacija zanimljiva. Jer nije najstarija, nije najnovija, nego je negdje u sredini. Ima dovoljno modernog Rolexa, ali još uvijek nije otišla u veće 41 mm kućište kao nove generacije. Dizajn Submarinera je toliko poznat da ga je teško opisivati bez da zvučiš kao da govoriš nešto očito. Crni cifer, crni bezel, Mercedes kazaljka, kiklop na datumu i Oyster narukvica. Svi smo to vidjeli milijun puta, ali to je i poanta. Submariner ne pokušava biti drugačiji svake godine, niti pokušava šokirati. On ne ganja trendove, on se mijenja polako, skoro i tvrdoglavo i zato je postao ikona. Ono što je zanimljivo kod ovog sata, da na prvu ne izgleda spektakularno, pogotovo ako ste navikli na satove s puno detalja, boja, tekstura i nekih dizajnerskih trikova. Submariner je jednostavan, ali što ga više gledaš, to više razumiješ zašto funkcionira. Proporcije su dobre, čitljivost je odlična, sve je na svojem mjestu, nema viška i ništa ne strši i baš zbog toga ga možeš nositi praktički u sve. To je ogromna snaga ovog sata. E sad moramo reći nešto što neće svi očekivati. Je li mi Rolex Submariner najljepši sat koji imam u kolekciji? Iskreno nije. Meni je recimo Tudor Black Bay sa zlatnim detaljima ljepši sat. Ima mi više topline, više vintage šarma, više karaktera na prvu i ti zlatni detalji, crni bezel, retro diver osjećaj,
daju mu nešto atraktivniji izgled. Ali ipak ovo je Rolex i tu se stvari mijenjaju. Jer kod Submarinera ne radi se samo o tome je li najljepši, radi se o cijelom paketu, o osjećaju, o povijesti i tome što ovaj sat predstavlja. Tudor možda ima više šarma, ali Rolex ima neku težinu koju je teško ignorirati. Kad nosiš Submariner, ne nosiš samo sat, nosiš simbol i koliko god to možda zvučalo klišejski, stvarno je tako. Ono gdje se stvarno vidi zašto Rolex ima reputaciju koju ima je kvaliteta izrade. Kad uzmete sat u ruku, sve izgleda ozbiljno. Nema labavosti, čudnih prijelaza ili osjećaja da je nešto moglo biti bolje. Kazaljke, cifer, markeri, sve izgleda precizno i čisto. Nema nikakvih grešaka, crtica, prašine, nepravilnosti ili sitnica koje bi vam upale u oko. I to je ono što mi se posebno svidjelo. Kod nekih satova, kad ih pogledaš izbliza, vidiš da nisu baš savršeni. I to ne mora nužno biti problem, ali se vidi. Recimo na Tudor Black Bayu, čiji sam video već snimao, pa ako niste bacite pogled, može se vidjeti da nije sve baš savršeno. Sat je odličan, da se razumijemo, ali pod povećalom mogu se vidjeti neke sitnice na kazaljkama. Kod ovog Submarinera toga nema. Sve je jako čisto i tu je ta razlika između ovo je jako dobar sat i ovo je Rolex. Naravno, ne kažem da Rolex nikad ne može imati grešku. Svaki proizvod može imati grešku, ali konkretno na ovom primjerku dojam završne obrade je stvarno vrhunski. Bezel, narukvica i osjećaj u ruci. Bezel ovog sata izgleda prekrasno, pogotovo kad ga svjetlo pogodi pod pravim kutom. Crna boja ima dubinu, brojevi i oznake izgledaju oštro, a cijeli bezel daje satu taj moderni, luksuzni izgled. Klikovi su čvrsti, sigurni i precizni. Narukvica je isto jedna od stvari gdje se vidi koliko je Rolex dobar u svakodnevnom korištenju. Oyster narukvica je jednostavna, ali fantastična. Čvrsta je, udobna i ima onaj osjećaj da će trajati godinama bez ikakvog problema. Još jedan detalj koji moram spomenuti je plava luminacija. Ovaj model ima Rolexovu plavu luminaciju Chroma Light i to meni izgleda jako dobro. U mraku sad dobije potpuno drugačiji karakter. Preko dana je klasičan, crn, ozbiljan i prepoznatljiv, a na večer kad luminacija proradi dobije taj hladni plavi sjaj koji izgleda jako moderno i baš kao Rolex. Na ruci je sat presavršen i znam da to zvuči možda pretjerano, ali stvarno tako mislim. 40 mm po meni je odlična dimenzija za ovaj Submariner. Dovoljno je velik da ima prisutnost, ali nije prevelik. Nije sat koji nestane, ali nije ni sat koji se ne ističe. Naravno, ova generacija ima malo masivnije kućište, takozvani maxi case, pa sat izgleda snažnije nego kod nekih starijih modela Submarinera. Ima taj robustan, modern, ozbiljan izgled. Na ruci se nosi jako dobro, narukvica odlično balansira sat, kopča je sigurna i cijeli osjećaj je jednostavno vrlo uvjerljiv. Ovo je sat koji možete nositi cijeli dan bez problema. I ono što je najvažnije, ovo je sat koji paše na skoro sve. Bilo da nosite opuštenu ili malo elegantniju kombinaciju, odlično će se uklopiti. To je možda glavni razlog zašto je Submariner toliko popularan. Nije samo lijep, nije samo kvalitetan, nego je nevjerovatno upotrebljiv. Za mene je ovo podsjetnik na određeni uspjeh koji sam doživio u poslovnom svijetu, a ujedno postoje stvari koje dok ste mlađi gledali pomislili ste jednog dana i onda dođe trenutak da to stvarno imate na ruci. To postane nešto više od sata. Submariner je za mene baš to. Dječačka želja, simbol, podsjetnik i zato ga ne gledam samo kroz specifikacije. Jer ako tako gledamo, uvijek možemo naći nešto drugo, nešto jeftinije, tehnički zanimljivije, rjeđe ili možda bolje. Ima li mana? Naravno da ima. Svaki sat ima mane, pa tako i ovaj. Prva stvar, nekome će biti dosadan i to razumijem, jer je toliko kopiran, toliko viđen i toliko poznat da neki ljudi više nemaju nikakvu emociju prema njemu. Jednostavno im je previše očigledan izbor. Nekima je pak toliko prepoznatljiv da nije diskretan. Ako ne želite sat koji svi prepoznaju, Submariner definitivno nije najbolji izbor, jer ovo je jedan od rijetkih satova koje će svi primijetiti, čak i ljudi koji ne prate satove. Treća stvar je cijena i hype.
Rolex je Rolex, Submariner je Submariner. To znači da ne plaćate samo sat, nego ime, reputaciju, potražnju i cijelu priču oko ovog brenda. S druge strane, to je dobro jer je sat likvidan. Kad ga želite prodati, to možete učiniti u par dana. I četvrta stvar, možda nije najemotivniji dizajn. Kao što sam rekao, meni je Black Bay sa zlatnim detaljima vizualno topliji i ljepši. Ali opet, sve ovo mogu biti i njegove prednosti. Mislim da je Rolex Submariner sat koji mnogi kritiziraju dok ga ne nose. Na slikama izgleda poznato, možda i dosadno. Kad ga vidiš na tuđoj ruci kažeš ok, Rolex Submariner, klasika. Ali kad ga nosiš možda shvatiš da je tu nešto posebno. Nije stvar samo u jednom detalju, nije samo bezel, narukvica, logo ili kvaliteta izrade. Stvar je u tome da je cijeli paket jako dobro složen. Ništa ne smeta, ništa ne izgleda kao da ne pripada. Također, sat jednostavno radi i to mu je možda najveći kompliment koji mogu dati. Submariner je sat koji ne mora biti najzanimljiviji da bi bio jedan od najboljih. Zaključno, Rolex Submariner je sat koji mi je stvarno poseban. Ne zato što je najljepši, najrjeđi, što ima najbolji dizajn, nego zato što je na njemu sve toliko dobro posloženo da ga je jednostavno teško ne poštivati. Kvaliteta izrade je vrhunska, kazaljke, cifer, markeri i detalji čisti su i precizni, narukvica i kopča su odlične. Keramički bezel izgleda moderno, a plava luminacija daje mu dodatni karakter. Na ruci je jednostavno presavršen. Ovo je sat koji već desetljećima ima status ikone. Za mene ovo nije samo sat, kao što sam rekao, ovo je podsjetnik. I to bi bilo to za današnji video. Napišite mi u komentarima što vi mislite o ovom satu. Je li po vama jedan od najboljih Submarinera, volite li više starije aluminijske modele ili možda ovu 40 mm keramičku generaciju. Naravno, zanima me i ovo. Je li Submariner po vama opravdana ikona ili previše razvikan sat? Ako vam se video svidio, bacite like, preplatite se na kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Također pridružite se i grupi Hrvatski satovi na Facebooku, svi linkovi nalaze se u opisu ovog videa. Ako me već ne pratite na Instagramu, link je u opisu videa. Tamo vam donosim potpuno drukčiji sadržaj, a ujedno i darivanje satova, pa svakako zapratite. Hvala vam na gledanju još jednog videa na YouTube kanalu Svijet satova i vidimo se ponovno za točno tjedan dana, subotu u podne.